我三年级当初就当老现在我都那两个中间那个就是一辈子那间住了那就三间住不说，来来没什么，他那个就看职业嘛的，公民这个嘛的，来个样来个嘛的，他那个是天气透不了的，他스테이트的，看职业嘛的。ngāda nā gōm kyāga līgi sīnā samdā tsāni tāyā mā ngā tō gōm yā kyāgi yō mā rē, gārī yā chīgi yō mā rē tā hēlē chīni sōsō kī līngā yī sūndī tā nē kā chī kōla ngā sū rō chī rā hēlē chīni tētē wā tā ngā gōm kyāgi tā, ngā gōm kyāga līgi tā tā tāndā ngā chūsī chīka gōm kyāgi 데 검대기 nga sembi kanga thamje sel tu gre nga pe ki bu cha gre sina de ni cha ni da de kha pu da ra de chen na ya da chen de ding ra sam la yin ba ya de la ta de la shen ba chi ya ma la nga zu da na ko me ya ge yo ma re nye ya de yo ma re le ka ya le yo ma re le chen de de yo da 당하던 니가 단답어도 가지고 로 숨주 숨주가 단답어도 가지고 령아 있으면 내가 때되라 내가 야야 때되라 아일리스마 아미 कति उमेर हो ना कति वर्ष हो त्यससम्म हामीले काम मात्र दिइरहेछन् हाम्रो शरीरलाई मनलाई हाम्रो आवाजलाई काम मात्रै दिएछ हाम्रो मन बाहिर मात्रै गएछन् हैन अब यता लिएर अलि त्यो मनलाई अलिकति विश्राम दिने semla lele tya da supola lele tya da ngala lele tya chi gore da aso tanda kaya chi yo ma kom ke ge ma kaya chi yo ma da phade ka so ya semla lamsa shoto gore semla ka le tu gore so ge semba de ka sa du sa ti su semla shari gore ke yo ma da semla sharia de korangi rangshin ro semge lega gare semge lega sharia de ro semge lega de susu ge le sha ge lega da aso wangbo nga ki yula tane tene sutra diro rai chata mena thong tene digi tetu da lega na so tene du su semla sha ge ba cha ji ro o di ba cha de dang yong go re tin du dia susu gi che sha ge re ma do sem khrang ge sa wa ji sem khrang gi ji sha ge kha ya ma de so ma ga wangbo nga gi yula susu gi je ba ra tene tene semla yo ba di sha yong go semla kari shana yang semla kari tena yang so sha shala so CCTV camera ki pa kyam ni sha ba do semla ya ho shana sha tu sha shana sha ti ya po re ti tu cha re la ne sem bi za ni kibar ma che ba che shen ma che ba che man le na chu do ni ye o ale male so ramro ayo ale male so ramro ayna panera kai le ban na chu do ni राम्रो आयो भने हुन्छ नराम्रो आयो भने हुन्छ तर हामीले मात्र के हुनुपर्छ
थाहा हुनु पर्यो हो मलाई यस्तो सोच आएछ भनेर थाहा पायो भने अनि तिम्रो मन चाहिँ सोचसँगै छैन सोच अलग हो तिम्रो मन अलग हो मनमा चाहिँ सोच पनि आउन सक्छ ल मात्र हेरेर बस्ने अनि आफ्नो शरीरले एकदम हल्का गरेर राख्ने है शरीरभित्र कहाँ कहाँ दुख्ने जस्तो पोल्ने जस्तो चिलाउने जस्तो शरीरमा धेरै हुन्छ शरीरमा टाउकोमा अनुहार पेटमा खुट्टातिर भयो भने दुख्ने पोल्ने त्यस्तो चाहिँ भयो भने त्यो माथि हेरेर बस्नु ल अब मलाई पोल्यो अब दुख्यो अब चिल्लायो भनेर मैले थाहा पायो भने पुग्छ ल अनि बिस्तारै हराउँछ या सबै चिज जुन चिजलाई तिमीले बार बार हेरेपछि आफै हराउँछ क्या मनमा छेउ पनि आउन सक्छ som la karina sharsire chetam je sem la sharsire sem la namdo ya boyan sharsire duja ya sharsire 먼저 제 사적이 내가 망고 여라 양도 되서 뭐 sharsire 가리 샤르게도 따와 잠시 먼저 둘러 때못 따기요 모비 따기요 어디로 오지네 그냥 따 되기래 아니 때목에 나올라 인생에 나올라 진야 추바자야 멘다슈야 아니 두레두세 아니 참선 양보된데 제와 가당 교수님 남바나 저 연구로 와 얘는 계란미기 바통 되고라 어디로 다 안에 갈래 소소기 셈바다 우기가 제기 배전지 우갈래 단단가 조금 쉬어 말아 검시 메디고서 तेने उगिया तेने तीस कले छागरे तीस माते वाटो तीस छो सिरियम गई छो वाटो तीस कोयु खोएंडो गोगे नाला सबटे लंगेंडो योंगोरा nanti so yakdar tango yakpo chago kaje dile effect chago then tambo nganzo ugrang bab ke kang main bachene tambo choloba di ste choloba la di gala warsna nganzo kang su ne ukya tengge kale jene tengge 야 nganzo sem dang lugi choba ki kale ug na la sha
yang gale ma tangge ora yang ma shake ora odile uk zolwa la ten la ora zolwa uk rangbab la de gala ora kerang kate na uk de kate na dhuwa ora uk tengi ora uk dhuwa ora di manzo chorgimda di zolwa ji tengu minda manzo ki lega ji semdang lui ki lega ji legu minda rāshī uk dhōda ngōng dhōda dhīla uk rāngbab solba la mā tenpa āla wā dhīla dāmbō ngā sō gōmbā dāmbō indi kō sō solba tengu wā solba dhīla dā gāle chini shārā ane uk gāle yādhīla 그게 uk 가서 갈래 텐데 가서 수부디야 경북다 수부야 경 빼더라도 불더라잖아 때마 만다게 근데 야 텐다 아니 uk 갈래 텐서도 이제 코바나라 디스 경 로와나라 uk 디스 경네 세겐 찍니샤 양 갈래 전에 마다 야 칠라디샤 양 갈래 야테 나샤 갈래 마디요 칠로라 까마치 니샤 세겐치 니샤 양 갈래 야테 디가서 소소 uk tengiye uk ya yungidu uk shagidu lani dilaya susu semba mayangwa chegula ta semba yengna kayma semba tamira kama sikin chiglaya semba shotugura yinaya sula kutu o nga yengsongda layaji hago wati tisamji digiyore danara yang semba tsulake kanza shoto na tsulake wada ani soso uki gangla sha wada uki gangla sha la dugo sem uk gangla lede kaya mara ina uk tengi ye uk drogi du labi diji digi samloji duwa dila mayang na digo wada 다 참 그냥 테마 숨 바라래 테마레 다 오야 텐자라 우고 나나 샤자네 담보 갈래 마다 되니 슉 참바지 마다자 데 욱슉 참바마 요야 돼 고 양세 지어 말 오야 텐 나나 샤칼레 갈레마 다 되니 타마니 숨 테마 숨 젤레 레제바나 아닌데 야 디스펜션 뭐야 그래서 갈레 나가샤
tene sine mote tene sine mote ra yang borsa ma yang ukaya ma ten ba chene lele jesha so semba ka to gitu semba ke kare sam gitu semba ke kare chen gitu tila tade anti go yu koya to go sing je to sabtra langya to ta mende chagre subu na lo la oti choba made wa to pe chagre oti cha yonde ta der ta choba de nyong ne de sabtra to lang na juma chilai ba ji oti chilai ko yo to express yo ra ni to le yerer bas ne ye ma ter o mero pasari chilayo panerama sto chilaundo kire kaso manma feel dosto ke undoreza paner yera basne फिर टाउको दुखेको हुन्छ जस्तो हुन्छ नि हैन टाउकोमा के टाउकोमा एकदम भारी भएको जस्तो हुन्छ नि ओ भारी जस्तो एकदम अठारो जस्तो भएको सोच आउँछ कस्तो रहेछ भनेर त्यसमा हेर्ने के त्यो भारी भएको पल चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर यस्तो हेरेपछि फेरि त्यो हराउँछ के त्यस्तो गर्दाखेरि अब मेन चिज चाहिँ आफूले टाइम पायो भने रुममा पहिला यस्तो शान्त रहने आफ्नो शरीरलाई आफ्नो मनलाई आफ्नो आवाजलाई के नगरेर यस्तै बस्ने गरेर बस्ने है के हुँदो रहेछ के भइरहेछ अनि त्यो अलिकति बसिसक्यो भने अनि आफ्नो सासलाई ध्यान दिने सास माथि बिस्तारै बिस्तारै तान्ने फेरि भित्र 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड जति रहने है अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै बाहिर फ्याल्ने जति बिस्तारै हुन्छ ल फेरि बाहिर 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड रहने हो त्यस्तो अब 3 बार जस्तो भयो हैन 3 बार जति भइसक्यो भने अनि फेरि सासले बिस्तारै माथि तान्ने अनि भित्र अलिकति 3-4 सेकेन्ड राख्ने अनि बाहिर अलिकति फ्यालेर अनि जोडले फ्यालिदिने फ्यालेको तिम्रो भित्रदेखि पेटभित्र भएको शरीरभित्र भएको सबै नराम्रो चिजहरू सबै बाहिर गयो भनेर सोचे पनि हुन्छ अहिले सोच नआए पनि के हुँदैन तर बेसुरी फ्याल्यो मैले सास बेसुरी भएर फ्यालेछ भनेर मात्र सोच्यो भने हुन्छ ल हो त्यस्तो गर्दै गर्दै अनि अब कतिपल्ट तिमीले गर्न सक्छ कतिपल्ट तपाईँसँग टाइम छ 5-10 मिनट गयो भने अनि फेरि अब सासको प्रक्रिया राख्ने अनि अब 7 चोटि जति भयो भने है अनि राख्ने अनि फेरि गरेर बस्ने के हुन्छ अनि बिस्तारै त्यो छाम्राला ओ यसो नाम दे दन्जु जुबन्य त नानी भेन्डला भन्छ नि गाना चाहिँ बोला रोगा यसो सोले रोगा